Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yula pong masalese, ingke kayong face mask hanggang mayariya po ing misa. At agkatanla po ring malda, na makyabe tamong pong makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Mitipon tamong po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentino Alvis, Adyer David, Senaida David, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbud and family, Mr. and Mrs. Benjamin and Lilia Garcia, Edna Cortez and family, Jennifer and Herihan Quezon and family, Corazon Timpug and family, Ragondias family, Marianihan Donors, Ladies of Charity. Para King Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan dadi Rowena Alfonso Nagaoka, para King kayadwanan at pamanantabe ning Banal Espiritu dari pamilya at kakaluguran dari Father Nolly, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, HR staffs, and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatina and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitog and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Between and family, Olivia Balatbat, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Mr. and Mrs. Mark Firmly, Nato and Eve Dison, Daisy and Mike Kopsky. Para King Kapaldanan, pamagkatawan ang pang spiritual ng Joy Espino and children. For good health and protection of Imang Auring Between and family, Kyle Coro, Seni Kapili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabi and Julie Pabella, Kai and Javi Diaz, Cara Pabella and Grade Smith, Alex and Lerpalas and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Myrna Salas, Rose and Bob Demihildo, Jody and Sirianco, Tracy and Steve Tanijadja, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Tini and Joey Dimen, Beth Taylor, Sel Liaguno. Para King Malaguang Kapaldanan da po di Roberto Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Mintuan, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Lourdes Guadamor, Mark Presas, Aurora Cosme, Gertrudes Pineda, Jose Carbunco, Renato M. Panginiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Adela Conese at Dingsablang Masakit, Aislinn Joy Araneta. Ganakantala naman ding kalugaran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Teresita Welcarson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Merardo Miranda,
Aaron Sequilion, Joscoro Sr. and Lucila Ramirez, Roman and Elena Biray, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Gloria Rowan Ramirez, Joscoro Jr., Josdado, Nerio Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Pungo, Andrea Olivia, Adrian David, Arnel David, Benedicto David, Melinda Pelayo, Marian and Maisol Wong Gonzales, Rodrigo Wong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzales, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Maria, Federico, Rodel Olea, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Seth Alarde, Apong Bising Pinlac, Benamin Canlas, Roberto Wong Malyari, Sol Nires of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Wilhelmina Pulimbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Ronald Arisco, Merardo Miranda, Fail Thorstensen, Gertrudes David, Benancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victoria Bermudo, Leocadia Bermudo, Eduardo Deirit, Brian Ginto, Vivencio Ginto, Raquel Ginto, Hiro David Regala, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Cabalahadja, Domingo Chico, Sophia Chico, Baby Tiatco, Marita Fulier, Freddy So, Dolores Uy, Antonio Uy, Carmen Uy Cana, Leon Shock Uy Cana, Carol Chua, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C. Cecilio Messina, Priscilla Messina, Gloria Messina, Anita Messina, Renato Pineda Sr., Consolacion Pineda, Jose Manaloto, Constancio Dizon, Pablo Rivera Sr., Chopila Marasigan, Eliseo Marasigan, Alan Marasigan, Annabel Marasigan, Dolores Cruz, at Hilario Cruz. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco Fernandez. Only your
Kilagyoning igpam, paning anak, ang paning banal Espiritu, Amen. ing ginong sinubling mebye, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimuring. Pakamalang kong kapatid, isundo tamo po ing kakatamong pamakirandam, karing amano na ning Diyos, amanong babye-bye alananga, karing makirandam at tutupad kareti. At king ebanghelyong mabasa po ngini nga na ning kakatamong Ginoo, ing lulugod kanako, pamintwana la ring amano ko. Ing lulugod kanako, pamintwano ring amano ko. Obedience is a proof of love. Nyanong itamo po kaluguran tayong Diyos, etamo mo makirandam ka rin kayang amano, none pamintuan tala, tuparan tala. Para ka rin penandit, etala po tutuparan, ding amano na ning Diyos. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong sikanan, kapatawaran, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, bibitasan mo kaya kami inong mibiyebe kami agpangking kaya kang amano, luguran na kami ningig pa, Gino pakalulo, Gino pakalulu. Heso Kristo, penga kumi kaya kami ing banal Espiritu, apag nakakya kami king sablang tiro mo kaya kami, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, sasabihan mo kaya kami king eke sukat maliligalig at tatakot, uling kaya beraka, kapilan man king kapamilataning Espiritu mo, Gino pakalulo, Gino pakalulu. ipagkalum mo kaya kaming kapayapan ning kaya kang kapatawaran o Gino, at bustan mong iturune kaya kami ning banal Espiritu ing kaya kang dalan, tayran mo kami papunta king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ng
panalangin tamo. O maluguday kami, papanatilyan mo keng tapat king amano ning anak mo. Ipagkalugme kaya kaming banal Espiritu, bani pagkanakanak kaya kaming sablang sinabi na, at depata ng Yesus para kaya kami. Bustan mong ipagluwalo na kami niting banal Espiritu, king sablang kaligaligan at kailan tetagan, at di na naking sikanan lumitalakad king iglesia, busal ning kapayapan at kambening lugod na bipnong kapibabatan. Itiadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggan. Pamamasang ibat, king libruning dapat daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Judea, dinatang lakarin Antioquia, at pigmulandang tiro karing kapatad, inganti kaniti. E kayo malyaring miligtas, nung e kayo tanggap sirkumsisyon, antimo ing adwaning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, maigpit lang may kibadbaran at may kiyargo tungkol king pisasabyan ay ti. Inya may pikayari, king i Pablo ampong i Bernabe, at ding mapilan pang tao Antioquia, kailangan lang munta Jerusalem, bang makikit karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Ting apostol ampong ding makatwa, kambening mabilog ay iglesia. Ti kayari lang padalang mapilan kataong peka katawan da, at tuki kari Pablo at Bernabe, karin Antioquia. Pinili dala ring adwa kataong kikilalanan daring kapatad. Ilapin di Judas, Amayayaos Barsabas, ampong Isilas, Peparalare Carelo, ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, akekong kapatad, payabot da ing karelang komusta, karin sablang kapatad, alahing pagano, amanok nangan king Antioquia, Syria at Cilicia. Miras ke kami ing balita, king ding mapilan kataong ibat ke kami keni Jerusalem. Detangan da kayo, at ligalig da kayo't giluan ay isip, king karelang pamagsalita. Deti, makanyan man, alalang kapaintulutan ibat ke kami para daptan da ito. Ulinita, mi pulong kami, at pikayari mi, ing mamili keng peka katawan mi, at itubod la ke kayo. Datang lang kaya bero, ding pakamalan akakaluguran a Pablo at Bernabe, a pasayang king bie, asusuyura king ginutamong Heso Kristo. Tutubod mila ke kayo, ulinita, Rihudas at Silas, amunye patutong personal, karing bagay simbit lamina kaniting sulat. Uling kaburyaning Espiritu Santo, at kasanmetong na kami kaniti. King kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis karetang makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo king pamangan miyam pang karing Diyos-Diyosan. Kayo mamangan daya.
E kayo mamangan king karne, daring animal apeterang epe parayan. At dumayo kayo king sablang manawang. Pangilagan nyo ngan iti, at e kayo milisya king matulid. Adios. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ikaing karelang purian. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslaganan mo kami sana king lupa mong malam. Banging meto sikluban, abalo na ing kekang kaburian, at ing pagkalubmong kaligtasan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian. Bustan mo lang bansa tumulala, at dalit masaya, uling nga lang pamangabiran, ing kekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ing karelang purian. Ika sana ing purian ning meto sikluban. Pepanwana nakatamungan ning Diyos. Sana igalang det pitakutan no karinman. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian. Pamamasyang iba't king libro ning kapahayagan. Liban ako ning espiritu, at tinatad nako ning anghel king babo ning metong amatas a bundok. Pepakit niya ka ko ing Jerusalem, ing banal na syudad, at itipa manibat king banwa, at ibat king Diyos. Mas lagyay iti, pauli na ning kaligayan ning Diyos. Kikislap yang anting maulagang batu, anting aspe, at malino yang anting kristal. Makapalyat matas sa pader, at atin yang labingadwang pasbol, ating bante anghel, kimbalang metong. Makasulat la karing pasbol, ding lagyo daring labingadwang lahi ning Israel. Ating atlong pasbol king dane aslagan, at lula dane mauli, at lula king dane amyanan, at atlula king dane albugan. Atin yang labingadwang batong pundasyon, ing pader ning syudad, at makasulat lakareti, ring lagyura, ding labingadwang apostol, ning kordero. Ala kung ikit a templo, king syudad, uling ing ginong Diyos, amayupayang tutu, ating kordero, ilang peka templura karin. Ene kailangan ingaldo, o bulan, banaslaganing syudad, ulinging ligaya ning Diyos, yang saslag ka rin, ating kordero, yang sulu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
ing lulugod ka na ko, pamintuano ring amano ko, luguran pa ko at igpa ko, at ako manuknangan ke keya. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kekan timurin. Pamamasa king mayab a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad. Ing lulugod kanako, pamintuano ring amano ko. Luguraning igpaku, at ing igpaku at ako, manoknangan ke kaya. Ing lulugod kanako, tutupad karing amano ko. Ing amanong dimdamyo kanako, nune iba't kingig pang mitubod kanako. Sinabi ko reting bagay ke kayo, kabang kaya beyo ko pa, dapat ing talasaw, ing Espiritu Santo, ay tubod ning igpaking lagyo ko, yang ing mituro ke kayo, king sablang bagay. Paganakana ke kayo, ing sablang sinabi ko ke kayo, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kakong kapayapan babiya ko ke kayo. Kapayapan aena kalupa ning babiya ning yato, eko sukat mababalisa o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko, dapat magbali ko naman ke kayo. Nung liguran niyo ko, sukat kong tumula, king monta ko kingig pa, uling ingig pa, may gitsa ka na ko. Sinabi ko na itingeni kaya kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na maniwala kayo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan, may nayata, batagal lang matudtud na ko po, mayap ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Salamat po ne, timurin po kareng at karing karelang pibale-bale, ang makiyagum kaya katamo through online ne po. Good morning muna nan po kaya kayo. Alam na, pakasikang ko na po, bayon damdaman dugo. O nga niyang milabas sa Domingo, amis da kayo. Uling maturing panawod da kala pong sinimba. O ba't buran mo, dakal noreng sisimba? O puta pa kayang pamatenda katamo? Simba ko pa po kaya? Uran pa mo kay ba't eta na simba? Ing uran didiktahana ing kakatamong pamanyimba? Ngakupin po karetang pigmisan ko keng barangay. O ba't mepit na kayo nga ko? Ono kaya nga ting ayuda? Ay, ginukong nga matutudla, montalaking makanyan tamo po medyo may napa ing kasalpantayanan. Potang may nakakasalpantayanan, mitakutan ka. Nyaking ebanghelyong binasa kong nga ng Jesus, kayo mababalisa, kayo mitatakutan. Ngani pong kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye,
Ining binasa kong ebanghelyo para kanako introduction niya mo ini. Keng tutuking Domingo, pagmasusyan tamo po ing pamaytas na banwa ning Ginoo. Kaibat na pong mitas banwa, tipaying Holy Spirit, Pentecostes, at kaibat na nita itapang tutuking Domingo, pagselebran tayo po ing solemnidad ning Santissima Trinidad. Three important solemnities of the Church: the Ascension of Jesus, the descent of the Holy Spirit, yapin ning pamanipan ning Holy Spirit, at ing katlo po yapin in the solemnity of the Most Holy Trinity, o reni po ring tuki-tuking kapag masusyan. Yapin, di nang kuno pong ditak ay introduction. Makanano ko pong ikideti, ing pamaytas na banwaning Ginoo nga nang sinabi, makuku, dapat magbali ko naman kay kayo. Makuku, sasabihanan na pong makapauna, ing kayang paglako, ing pamaytas na banwa. Kadwa, potang pepaytas sa banwa, karinya puti pa yung Holy Spirit, binggitan ni Jesus yung Holy Spirit, nga na, sinabi ko reting bagay kaya kayo kabang kayabi ko pa, dapat ing talasaw, ing Espiritu Santo ay tubo ning igpaking lagyo ko, yung mituro kaya kayo king sablang bagay, sa ing Holy Spirit puti paya, kaibat sampulungan tayo, itang tutuki pang katlong Domingo, pagmasusyan tayo, ing solemnidad ning Santissima Trinidad, may banggit siyang igba keni, may banggit siyang Holy Spirit keni, at ing ginutang Jesucristo. So rene puling lawenta mo, bali introduction niya po ini, para karening daratang maragul kapag masusyan. Number 1, makuku, dapat magbali ko naman kay kayo. Kaibad na pong inaccomplished ing misyon ng Jesus, naning misyon ng Jesus to save us, ba nakatamo pong iligtas, makanano nakatamong iligtas, king kapamilatanan ning kayang kasakitan, kamatayan at pangasubli ng mebye. Kaibad na pong ay accomplish ito, magbalik ya king kingig pa. Bakit po magbalik ya kingig pa, king banwa? At tatandaan niya po, chapter 6 ng St. John, I am the bread of life which came down from heaven. But siya po king banwa, Jesus, kay batini paya ketiking yato, at kay bat nang ay accomplish ing kayang misyon, magbalik yaking kayang igpa, antinamong sabihan, mag-report siya, kingig pa. Balwan niyo po, inyang pepayta siya ban may ginuta mo at ilo pa ring marka. Ding paku, karing gamat ng pong bitis, ang po kening katalintikingan. Ban kanita, akit na ning Diyosig pa, nung makananunang ay accomplish, ing misyonang para kekatamo. So magbalik ya ingig pa, ing anak Jesus, King Banwa. Bakit po? Kasi, oy tayong tunay ng tuknangan. At itamo po makanyan muna naman kay batamong ay accomplish ing misyon tamo ketiking yato, muli tamo muna naman kingig pa. Nyaren kaya kayo pong tandaning kaya kayong kasakitan na delanan, ding kasakitan na tanda, eyo po lalako. Nung metong kang labandera, o mengayula rin kaya kang palad, eyo po lalako. Nung king kakasiklawudyo, king pisamban, mga di kayo, mga kalywan ko, kenikintud, eyo po lalako. O reta po ring tanda, ning kekatamong kasakitan, ketiking yato. Puta pong anyang meko ay Jesus, o ini po ing metong kareng malyari,
uling makuya pa ita siya banwa, dening lakwan na makalunos la. Malungkot la. Anya pinanong sinabi ng Jesus, eko sukat mababalisa o mitatakutan man. Pota pong makuyang leader, dening talatuke, malungkot la, mabalisa la, mitakutan la. Inyapin po metong karenga danasan daring alagad ng Jesus, inyang makuya, mitakutan la. Inyapin sinabi ng Jesus, eko sukat mababalisa o mitatakutan man. There will be fears and worries, pero eko tatakot nga na. In sinabi na paning kakatam ginom, peace be with you. Lawen nyo na po, kapayapan. Kapayapan ingibyen aning kakatam ginuagyan pa pong makuyang. Kailangan may kakapayapan tamo. Nano po yung kapayapan? Kapayapan, it is not only the absence of war. In peace, yapin po itang the right relationship with God and doing His will. O itapon, Potang balo mo yung kaburianan ni nga pong Ginoo, kay ba't gagawan mo? O itayong kapayapan natin kang masanting a relasyon king Diyos. Pota pong masanting ang relasyon nyo king asawa yo, magulo kayo o tingkong kapayapan. At tingkong kapayapan, potang masanting ang relasyon nyo king metong at metong. Anyapin ing kapayapan, shalom. It is the right relationship with God. Ating kang relasyon king Diyos, masanting a relasyon king Diyos. Nyanong atintang masanting a relasyon king China, po king Russia, alang gera. Alipo, karing katamong kapit bansa, potang masanting ing relasyon ating kapayapan. Potang ing relasyon nyo kareng siping yung bale, masanting ating kapayapan. Potang masanting ing relasyon nyo king asawa yo, mapayapa ing biyeyo. Niya po? O itampu, kay ba't nanita, potang paitas siya banwayang kakatam Ginoo, nano pong malyari, karinya tipa ing Holy Spirit, yapining Pentecostes. The descent of the Holy Spirit, ti payo. At ini po, in buri kong idake kaya kayo niya, introduction niya mo po ini, nga naning kakatam Ginoo. Sinabi ko reting bagay kaya kayo, kabang kayabi ko po, dapoting talasaw, ing Espiritu Santo ay tubod ning igpaking lagyo ko, yang mituro kaya kayo, king sablang bagay. Nya, di pa yung Holy Spirit, kay ba na po nita ituro na ing tiro ng Jesus, uling etamo po agyong pakiintindihan. Ing tiro na ning ginutamo, kailangan tayong Holy Spirit to guide us, to encourage us. Di po? Nya yung Holy Spirit, importante yan. At katlo po, ing solemnidad ning Santissima Trinidad. Ing Santissima Trinidad, yapin po, the Father, the Son, and the Holy Spirit. O ito yung katlong importanteng kapagmasusyan. Sampulungan tayo, ing depatanda, dening atlo, ing karelang papil agimpanan, king kakatamong kaligtasan. At inyang gimpanan ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo. Katatawlian po, ing lulugod kanako, pamintuano ring amano ko. Sano po ining amano ko? Ing lulugod kanako, whoever loves me will obey my words. Obedience is a proof of love.
Potang kaluguran mo, deng pengari mo, mamintu ka karela. Nung kaluguran may Diyos, pamintuan talang, ding kayang amano. Pero bayo tamo makapaminto, kailangan makirandam tapa mo po, nyangini makirandam kayo, kingamano na ng Diyos, kay batang mekirandam, abalo tala, ding kayang amano, listen to the Word of God, inyapin pakintindihan tala, kay bat nanita, tuparan tala, potang tutuparan tala, tandane ning lugod tamo king Diyos. Nanula po ring amano na kini. Tandaanan tamo po, ing lulugod ka na ko pamintuan o ring amano ko. Dening sinabi ng Jesus kini, makoko, dapat magbaliw ko naman kay kayo. Itubod na yung Holy Spirit, kapayapan kay kayungan. Nano pa pong sinabi na niyang nilabas sa Domingo, mi kakalugod kayo nung makananura kayong liguran. Kailangan po ating lugod nung makananulang may kakalugod, ingig pa, inganak ating Espiritu Santo, makanyan tamo sanang may kakalugod. If you love me, you will keep my words. If you love me, you will obey my words. Nano ining kayang amano, mi kakalugod tamo. Uling nung mi kakalugod tamo, kanitara abalo, na itamo, disipulo na katamong Kristo. Nung alatang lugod, nakatamo disipulo ng Ginoo. The first letter of St. John, chapter 4, verses 7 to 8, ing lulugod, anak ne ning Diyos, at kakilala ne ing Diyos. Ing lulugod, ne kakilala ing Diyos. Uling ing Diyos. Lugod yan. A simple definition of love nga ng St. Paul, ing lugod, mamermisyo. Karakaldang mamermisyong tao. To make it positive, nung negative, kamamermisyo, kagagawang marok, karing kapara mong tao, gawan tayo pong positive, gawa kang maayap, karing kaparan tao. Do good, gawa kang mayap. Balang mipakayap, dingalawang tao. Gawa kang mayap para ikakayap daring tao. Ing lugod mo isipan nung nanong akwa mo. Ing lugod panemong isipan nano ingadake mo. Nano ingaybiye mo. Alway tang malamo manok, kakabid mong kakabid. Pumakanya ning lugod. Inyapin, what is sin? S-I-N. What is sin? Sin is the refusal to love. Potang yan nakalulugod, gawa kang kasalanan. Kasalanan, S-I-N, at the middle, at the center, is I, not God. Potang si sentruming kang sarili, o iteng kasalanan. Dapat king lugod, ingi sentro mo, ingapong Ginoo. Iya dapat ing makasentro. So reni po, dingburi kong idake kaya kayo. Introduction lang mo rin para kayong daratang pangatlong Domingo. The Ascension of Jesus, makoko, dapat magbalik kong pasibayo. Kay but the sending of the Holy Spirit,
Ito ng Holy Spirit man ituro na kaya kataming sablang tiro ng Jesus. At katlo po, the solemnity of the Most Holy Trinity, ing kapiestanan ng Santissima Trinidad, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, may kakalugod, misasan metong, ing kakatamong modelo, yapin ng Santissima Trinidad, nung makananulang mikakalugod ding atlo, makanyan tamong mikakalugod. Nung makananulang misasan metong ding atlo, makanyan tamong misasan metong. So, keng tutuking Domingo, kapiesta na po ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Amen. Ipasiyag tamong ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu-Kristong anakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king kalungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwo, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, panmukum ka rin mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakting santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. may yagyag kapamilataning Espiritu ning Ginoo, manalangin tamo king Ginoong Jesus, banpisan metong nakatamo, at ingyato king kayang kapayapan at lugod. Nga tamong sumabi, Ginoo, mamaleka kaya kami. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ban king pamisalangsangan at pamibadbaran king iglesia, ning kekatang panawon, ding kristyanong milibaya na mano, eresana titiwalaging metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ban mi katetagantamong maging tapat, king kaduang Konseho Vaticano, at makumberti king kayang Espiritu. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Banding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan king Ebanghelyo na ning Ginoo, at mi kakamalayan la king lapit na, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Banding alagad ning Ginoo, ngeni, erey sa kwiling Espiritu, nunebagkos akilala reng magobra king yato, at king iglesia ning kasalukuyan na panahon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Baning kaya katang kasalpantayanan, yang maging kapayapan tamo, ing lugod ning Ginoo, maging tula tamo, ing kabilugan tang bye, sakupane at pamalenan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Manatili kang kayabemi o Ginoo, itubod me ing kekang Espiritu, at ipakit me kaya kaming igpa, maging ginura kasana, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad, baiting kaya katamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatan kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, tanggapan mo reting kaya kaming panalangin at ayin. Gawan mo keng karapat dapat karing kaya kang sakramento ning lugod, kapamilataning pamagkalub mong kapatawaran kaya kami. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kan timurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebie. Inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miyang. Kaya dinatang ing munag ning bayong panawon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus na. Ing mipahama kaya to, mirinan niyang bayong biye, at ing tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ni ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit din kaya kang ligaya, layon makiabe kami kingalantok ng dang pamamiya kapurian kaya ka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami dawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggam tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao,
Banketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan mi o igpa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebyen ing anak mo, darang mi kaiting tinapen ing biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang obispo, pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ading sablang diakono, ading mabilog, abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayng subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria ing Birhen induning Diyos, kaya ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginuta mo.
ikabos mo kami, o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikaing mabibi at makari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po. Peace with you, peace with you. Oning Ginotang Jesucristo, ing makaibi, tune, kapayapan, at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling lading mayaws, kingapunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo at kumayak na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganakapu para king organisadong pamakinabang, in pario MDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyan tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyatsyat laring palad o gamat. Para karetang tanggap, mariarita pong lukluk o siklawod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka king kakabanal-banala na sakramento. Kaluguranda ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento. Umaya ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaluan da ka, bala mumuwari at suka ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emusay pa yung tulot kapilanman,
ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamu. O lubos mayupayang at alananggang mabiye Diyos, binalik mo kami king biye, kapamilataning pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasignangan mo kesana kapamilatanan iting sakramento, ning kaming pangakabus. Itiadwan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Oratio imperata laban king COVID-19. Mapamakalulu at mapaglunos ay igpa, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, maninton kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Banadwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19.
ape pasakit na, at mekamate na karing dakalataw. Adon mingini kaya kayong balikdan mo kami, king lugod, at king kapamilataning manulumong gamat. Itabi mo yung takot, king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi, at pasignangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mitutukan, maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa, ban mapupus na yung pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses, ading sablang lilimon karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ding kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambilibat kaniting sakit. Ipanalangin laretang niyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laring lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyang mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at bang makasaw kami karitang at yuking pamangailangan. Mananunasan ang ing pamagmalasakit at masabalmi, para king metong at metong, ikabos na kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye, at kabanalan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametonganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming makanlong o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo ke sana pa'y sa wili ingaklismi keka, king kakulangan mi, non bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli para karing announcement po, publication of presbyteral ordination banns, then po may ordina na diakono, may ordina lang pari, Reverend Carlo V. Lumano Kabigting, may ordina niyang pari kang June 9, Thursday, 9 a.m., King Santa Ana Paris, San Joaquin, Santa Ana, Pampanga. Kadwa po, Reverend Gian Peña Sabum, may ordinin niyang pari kang June 10, 2022, Friday, 9 a.m., King San Luis Gonzaga Paris, Santa Cruz, San Luis, Pampanga. Katlo po, Reverend Maverick Angelo Mangalino Pelayo, may ordinan niyang pari kang June 13, 2022, Monday, 9 a.m., King San Andres Apostol Paris, Pescadores, Poblacion, Candaba, Pampanga. Kapat po, Reverend Jasper Lawrence Canlapan Sanita, may ordinan niyang pari kang June 16, 2022, Thursday, 9 a.m., King Our Lady of Sorrows Paris, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kalima po, Reverend Erwin Justin Canlas Pineda, may ordinan niyang pari kang June 17, 2022, Friday, 9 a.m., King Christ the Prince of Peace Paris, Mawake Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga.
At hingkanan po, Reverend Justin Ganya Gatus, Mayor din na niyang pari kang June 28, 2022, Tuesday, 9 a.m., King San Ignacio de Loyola Paris, Manibao, Porac, Pampanga, that through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the Archbishop. Kadwa po Marianihan, o ini po bulaning Mayo, bulaning indong Birhen Maria, mag-offer tamo pong sampaga para king Birhen bilang tandaning lugod tamo kaya, dapat in lieu of flowers, imbes na po sampaga, mag-offer tamo in kind. Pwede mo na naman in cash. At nanuman po in-offer you balang barangay, balang mandated organizations po, Aldoldo, mag-offer la, nanuman in-offer you, atipon tamo, alikum tamo, ibalik tamo po at ipamiyya tamo, karing kapatid tamong mas mangailangan. At katlo, in fundraising sale at the patio. Pasibayo po, adwan ko kaya kayong timoying sinabi ko niyang bilabas sa Domingo, mga dita mo, pangaditala po rin sinambot. Ita sanang gawanda, tuparanda, maging masipagla, nung naning pengakura, inyang mangampanyala, iya po sana yung karelang gawan at tuparan. Emo puro salita, none king gawa. So pangaditala po, bayo ko matutod ka na kantalat pangaditala, meto ngay pami, Bapo Maria, ampong ligaya. Po. At katatawlian po, ating pa pong COVID-19 cases, papanatilyan nyo po inke kayong face mask. Face mask. Makatipid tamo, makatipid. Agyang yan nakamanyupilyo, malyari. Amen. Agyang yan nakamanyimo. So, yan po. Pasibayo po, ing kasalpantayanan tamo, sana patumpik-tumpik. Muran mong bagya, sa likod na kayo. Nako, simba, pumakanyaning kasalpantayanan. Kalupay kong miyasawa, for better or for worse, until death do us part. Miyabe kayo. Makanyan mo naman kingapong Ginoo po. Pera mo nung mamayon, anong mamayon alina kayo. O kaya mumura napi, o kaya babagyo. Pero nung lintik-lintik mo, mo po papalintik, keng lintik. Pakit tamong lalo, ingke katamong kasalpantayanan, lugod, kingapong Ginoo. Amen. Talakad tamo po, para king final blessing, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaan timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Pakisabi mi po na manatili tamo po karing pesto at panayan talaring asyaret, ituruda po kaya katamo yung stong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban, dakal pong salamat.